Kulağın gördün, geçke salındı. Dostlar, Kulak garantiyası mı? mana uşul garantiyasi менен ат чыгып атат. Сургоен дейт. Bu маалыматты силер айтып бересиңер, а? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zimiz bilganingizni aytib beraylik. Bu Qizilingurdagi Cho'ytoyev Xanibekadagi boyaqa o'zimda nimaga o'zimga sotib olgan jinniqaraning bolasi. Былтыр men qishtisida Xanibekadan sotib olib, o'sha akaman sotganman. Birjinda yurda yurdim men o'zim birjinda yurga qo'ydim. Uyri bor. Yuri bor. Yazg'a ekasi bo'lyapti. Uru o'sha suv qo'yaman. Dunyasi. Shalpangning nevrasida. Түз шалпаңдын өзүнүн небереси. Nevrasi o. O'sha jinniqara bolasilar. O'shaning Мына экасы дедиңер, а? yazg'a ekasi bo'lyapti. Үйрү бар. Улагы жакшы экен, бүгүн кечке улакта жүрдү. Мына Сургоен линиясынан издегендер көрөсүздөр. Жебичи ден соолугу, путу колу тазабы? Барды. Мен билгенден ko'ra жакшы. O'sha akam qarab отыр. Жакшы бар. Атка барышы өтө жакшы. Bu basını kança deysiңер? 220. 220. Жолуна болот. Мына жолуна да түшүп берем дейт. Эми улакка текшерип алып кетсе болот, а? Телефон номер кимдикин айтабыз? 0777 44 3654. Мына. Бою канча чыгат азыр аттын үстүндөмү, достор? Бою 155 плюс. 155 плюс, а? Ушулат. Мына бул жакта улак кайнап атат. Бүгүн жылкы сүйчөлөр группасына чоң аламан улак берип атат. Мына ошондон кийин атты тарттым. Мына бул жак Арчабек ака. Арчабек ака, ушул аттын маалыматын толуктап кетпейсизби? Кара шалпаңды невресі. Жиндиқара дегеннің басы. Минип турганыңызчы? Бұл баяғы қанжара қадырайдың шедәуірдің үкәс. Енеyen bir atayan bir. Bunu göze satılar. Bu bası kança bunun? 500. 500. Бирок анча мынча топтумдай суда сүзгөндөй эле аракет кылып атат. Мен өзүм көзүм менен көрдүм. Эми аларман деле салып көрүп алат да. Мен калыстыгым айттым. Бою канча чыгат анда бул? Boyu 1.50'nin üstürağı. Өтө 1.55'li astırağı olsun. Var şu. Ölçek ölmez biz. көчмөр экен өзү. Бирок улагы мындай өтө сонун экен. Ene 5 аталаш bir tuğanı. Мына жанагы прокурордун О, Манас прокурорду, а? Бары жоғы. Мына жашы канча болду бунун? Жаңасы. Жаңасы. Үйүрдө жүргөнбү? Жок. Мына. Ушундай маалымат, достор. 500 миң дейт. Арчабек ака, телефон номерди өзү айтпаң. 772 82 1000. Арчабек ака, ушундай барып салыңчы ондого. Бийте салың, телефонду бериң. Мына карап турасыздар мына. Бул сөзүбүзгө доказательство, далил. Az karab turumuzdan. Ulaktı buzganı gel adatına. Öz dımıp kalgan eken? Dımıqanğayan var abi, ara tepki. Gerçi buna. Ortada jet. Ladı öttü. Buzuldu bu jet. Allah. Ya Allah. Allah da güle. Arçabek ağa niye kıldı?